and Janela Cuenco, Serrano, Febrero, Bailen, and Mariano family, Laika Dayan, Elena and Ignacio David, Tony and Remy Sahagun, Anea, Alvin, Adrian, Abigail, Marisa and Susan Sahagun, Josepina Ramos, Edward Miguel, Jonalyn Lansang, Clarice Bitug, Francis and Karen David, Joey and Luisa Bowman, Aida Mendoza, Christopher Zenaida, Krisen and Nicole Cuenco, Jacob David, Sean Carlen and Luan Dizon, Pineda and Santiago family, Pasencia Sanchez, Eileen Manyalak, Randolph Sanchez, Langanan and Teñoso family, Andrew Maninang, Roel and Katrina Diwa, Cecil and Jeff Pineda, Aurea Kayanan, Beth Bay and June David, Joey Santiago, and Nereo Stantenko, Marilu and Rex Resplendor, Manuel, Epifania, Doc Mike, Lisa, Marvin, Terry, Mandrick, Micaela and Erica Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Kennard and Anna King, Victor and Bency David, Juanito, Jaime, John, Jolie, Javier, Mendoza, Eric Jut, Joel and Ann Inco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Inco, Nicolas and Ami Sikat, Arlene, Nelson, and Randy David, Teresita, Renato, and Rodrigo Cuenco, Wendy Bernal, Christian, Christopher, Cristobal, Cedric, Lisa, and Eleonora David, Feliciana Tubia, Oscar Bustamante, Alfred Jr., Alicia, John Alfred, April, Aliana, Anika, Kayanan, Angela Minebes, Bong and Jasmine Minabes, Jeffrey and Mercy Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco, Adolfo Garcia, Sikat and Almario family, Arlene, Nelson, and Randy David, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jen Castro, Cheryl Regala, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr., and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Joseph and Lizelle Zapanta, Edgar Gatus, Fidela Guanlao, Jeffrey and Mercy Sason, Jake and Diana Sason, Monri and Marijo Marquez, Santos de los Santos, Teresa Noemi, Sherwin de los Santos, Ralph Hermoso, Nicole Diaz, Gerald Darbes. Parating makapasabaling kayaduanan din Nicolas, Gemma Bell, Nida and Agnes Dizon, Jojo Magtoto, John Paul Santiago, Annie Vichelle Santiago, George and Marilyn Hinco, Bernard and Richie Rivera, Maxen Chua, Pilar Ocampo, Ralph, Hazel, John Romel, April, Rodenel, Carlota, Raymar, Mariel Laika Manlutak, Mayor Dante Torres, Paul Torres, Boss Joe Mendoza, Abner Eugene Gosum, Boyet, Rexen and Roderick David, Vivian Lapira, Agnes David, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, PM Tonton Torres, Maria Aurora Yuzon,
Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, PJ and Fatima Dali Manlutak, Conrado Bisda, Betty Ong, Johnson Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Leo and Chris Sitcharing, Willie and Irene Castro, Stan and Jesseline Ignacio, Reynaldo and Clara Bata, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelin Gilas, Alfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Minerva Concepcion, Charmaine, and Carissa Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Rain Jasper Bisda, Cecilia Cruz, Angelita Dabu, Crispin Gatus, Mark Henner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron and Eliza Kayanan, Mark Leo and Crisaline Gatus, Primitivo Ponce, Angelita Dabu, Crispin Gatus, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shotless, Tito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlen Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan D. Diacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Louie and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Nell, Arlene and Ferdy Nuki, Tita Manarang, Stephanie Magtot, Paraking Malagwang Kapaldanan, Di Adelaida Febrero, Raul Lenny Gosum, Joy Torno, Valencia Saplala, Paul Castro, Rona, King Joel, and Race Magtoto, Miling Giao, Paquito Kayanan, Enrique and Ludgarda Jimeno, Dionisio Cuenco, Calvin Cortez, Mersing Lagman, Prince Gerson Punzalan, Angel Eleno Demetria, Raimundo Songlao, Remigio Gosum Sr., Francis Gilbert Mahia, Miniela Bria Danganan, Sammy Soriano, Rosario Mendoza, Giancarlo Bautista, Karen Bautista, Gabriel Ragonesi, Araceli Valerio, Sina Taruk, Ernesto Mendoza, Epifania Liangco, Melchor Reynaldo, Jaime John and Clarice David, Joe Tantenco, Raul Manlutak, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Jerry Cruz, Nerita and Hermie Angco, Ricardo and Gemma Lacanilao, Lorenzo Alipto, Dora Tambalo, and Ken Rosal, Araceli Valerio, Tides Flores, Theodora Macaspak, Manuel Bustamante, Tiburcio and Anastasia Magsino, Richard and Gilbert Cuenco, Jermaine Fancher, Lucia Flores, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Maria Teresa Pacatati, Aida Misa, Romeo Cruz, Jose Castro, Roculo Reves, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parunga, Maria Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezet, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Henedina Bitu, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Rita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusong, Gloria Lopez, Lucia Infante. Paraking Kapayapan ding Kaladwadi, Teresita and Antonio Yaguel, Joel Alodia, Angel Guillerma Eleuterio, Ramon Maria Francing, Juan Dominador, Adolfo Veneranda, Dado, Rosario, Boyong, Kayay, Let, Ines, Lamberto, Anita, Maria Teresa, Maria Teresita, Trinidad David,
Yolanda, Danilo, Eufrasinia, Isa Richdale, Juanito, Federico, Zenaida, Noel, Gina, Mateo, Maria, Barbara, Alfredo, Lydia, Roberto, Pablo, Francisco, Nicasio, Esteria, Nicolas, Reynaldo, Ricky, Aldrin, Benji, Lourdes, Joel, Meren, Simang, Roberto, Maria, Gertrudes, Martina, Thomas, Francisco, Jesus, Pedro, Salvador, Felisa, Isayas, Consorcia, Cornelia, Eulalia, Renato, Marilyn, Nicolas, Apollonia, Herminia, Gilda, Pablo, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Consolacion, Priscilla, Virginia, Roberto, Jacinto Senior and Junior, Loreto, Emerenciana, Salvador, Lucia, Regino, Ronnie, Jose, Marciano, Estela, Marlon, Violeta, Jaime, Kiel, Harvin, Renato, Vicente, Virginia, Abel Senior, Abel Junior, Rosita, Nathaniel, Orit, Hofstein, Juan, Dominga, Tarcisio, Prince Noah, Virgilio, Roland, Rosita, Federico, Alejandra, Cecilia, Francisco, Milagros, Angelita, Rogelio, Josefina, Francisco, Celerina, Arsenio, Maria, Benedicto, Angel, Veronica, Miguel, Asensia, Cora, Nuring, Corazon, Jerry, Ronnie, Jessie, Hambilina, Among Popong, Catalina, Milagros, Ernesto, Pedro, Berta, Marivic, Marciano, Macario, Philip Vincent, Paul Christian, Felipe, Eulogio, Macario, Emerenciana, Valentino, Belen, Rosalina, Silverio, Ricardo, Romeo, Eduardo, Elena, Normita, Sabina, Dencio, Margarita, Tita, Francisco, Jonathan, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Charmaine, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Segundina, Melchor, Nanita, Caroline, Joel, Lani, Carmelita, Isidro, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Primo, Mario, Archie, Nico, Damasa, Cosme, Carmelita, Marcelina, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Claudia, Jose Apolonia, Paquito, Herminia, Crisanto, Paula, Jeffrey, Fernando, Jeneline, Roberto, Trinidad, Juana, Pedro, Rogelio, Regina, Edelia, Duna, Romeo, Baby Clark, Juliana, Fernando, Carmen, Tiyashi, Jesus, Antonio, Alfredo, Ruben, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ermi, Mirna, Pablo, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Homer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Pacifico, Marcela, Jade, Felisa, Roman, Susan, Mercedes, Marcus, Vicente, Eladia, Bonifacio, Jonisha, Alfonso, Francisco, Pacifico, Marcela, Jade, Felisa, Roman, Susan, Mercedes, Marcos, Vicente, Eladia, Bonifacio, Jonisha, Alfonso, Francisco, Raul Lenny Gozum, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Joy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patricia, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Cherry, Crispin, Charito, Philo, Roman, Lusing, Horelia, Marisol, Ernesto, Alfonso,
Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Elanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia Medala, Amilcar, Renato Rosario, Laura, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Valenciana, Roberto Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Irihilda, Lebrada, Rodencio, Reynalda, Nanita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Christina, Robert, Jess, Pascual, Mary, Josephine, Hilda, Melchor, Nenita, Caroline, Joel, Lani, Carmelita, Isidro, Fausto, Maria, Santos, Seferina, Rico, Agorita, Prudencio, Loreto, at dingmaldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo noretang ala ng makagan nakakarelo.
ing lagyo na ning iba, kuning anak, kuning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kakayungan. At kaya ka antimorin. Kaluguran kong kapatad, king Domingong IT, potang ing katamong pansin, hierarpya, king lubusan, king salese, ning pamaylasa, ning ginutang Heso Kristo, at nga dombage aeta sukat pakalinuan. Umuna, king i Jesus, delana na ing kayang pamaylasat, kasakitan at kamatayan, uling liguranin ng iba at liguran na katamo. Dinasaya, ulining tinugudya. At kadwa, dinala niyang kasakitan, amu ing malambat ng panahon amilabas, nunay impamaylasan ni Jesus, isusundo pa hanggaman ngeni, karing taong mi pagtaksilan, ipasakitan, lilibakandat, pamaten, ring masakit, ring magsalbat, ring milelele, at karing pakakalulu. Gusto niyong etamo mo, talapan nalbe ning pamaylasa, nunay manakit tamong kagulutan na ning Ginoo, karing hanggang terala ng kasakitan. Ipanalangin tamong itamo, ipangon tamong kayabe na pagkitas tala po ngayon ring palaspas tamo, bako ang bendisyonan. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, ipanalangin mi keka, bendisyonan mula reting kekaming palaspas, at papagbanalan mula. Bendisyonan mo kami mo naman, at ingatan mo kami, king aldo iti, patulaming papasyag, king i Jesus, king kekaming Mesiyas at Ari, at minsan na yaldo, dasnan misana, king ligaya ning bayo, at alanganggang Jerusalem, kapamila natin tapat apamanuki kaya, ya mabibiyat magari, panggaman, ingalanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu.
Panalangin kamo. O Diyos, ay pami, king pamaylasan at kamatayan Jesus sa anak mo, dininan mo keng kamatayan, king degulan, ning lugod mo kaya kami. Itukimo mo naman karing kaisipan mi, no makanano iti payalanang kabaldugan ing kaya kaming kasalanan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Amen. Mamamasang iba't libro ning Propeta Isayas. Tiro na ko ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabiyan, ba napasiknangan ko la ring mi babayatnan. Dirina na kong sikanan balang abak, ban makiramdam, itang ituruna kanak. Dirina na kong pamanalastas ning Ginoo, at ako linaban o ginulot kaya. Hinarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat anako. Ekula inambanganan, inyang inumis dako, inyang sepolyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enako anano balang. Uling ing Ginong Diyos, yaing kanako babye kasaupan. Siniknangan ko ing lupo, at api bata ko la. Balo ko, ing eko milako, pangalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat in Diyos. Muko, bakit pepaim burisan? Muko, ing sablang manakit anako, alyanda ko. Ipiling dalaring buntok da, at pituya-tuy haraku. Ngarang sasabi, ingginuyang kekang penaligan, bakit nga niya nakapapansinan? Kung kaluguran nakapin, bakit nakatagipan? Diyos ko, bakit pepaim burisan? Muko, bakit pepaim burisan? Muko, adurut nanda ko ding aso. Kukub-kubanda ko ding maro katao. Gamat ko bisbus dalapatina itis ko. Anakong butol ka na kulang abilong. Diyos ko, bakit pepaim burisan? Muko, bakit pepaim burisan? Muko, arelang pira kayan susulod
kung imalan. At kana kung balabal karelayang isugalan. Eka sana lalawot ka na ko, o Ginoo. Datang nakangagad o talapag ligtas ko. Diyos ko, bakit tepay burisan muko? Bakit tepay burisan muko? Isalita kaing lagyo mo karing anak kong kapatid. At ikain ka na kung purian king karelang apuluman. Ikayong makita ko't king ginupurian, Ikayong sablang lahi ng Yakob, parangalan Diyos ko, bakit tepay burisan muko? Bakit tepay burisan muko? Diyos ko, bakit tepay burisan muko? Bakit tepay burisan muko? Pamamasang iba't ing sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Bagayan nyo, ing pamisip ng Kristo, bistaman at tsukeya, ing panga Diyos, makanyan man napilit ing makipante king Diyos. Bagkus, tinubas na ing kayang sarili, ing sablang kamalan. May kiwangi siya karing tao, at kinwa na ingaske ing metong aalipan. At kin pa makiwangis na karing tao, ikpakumbabayang mahigit, karing sabla at meging mapamintuyo, hangga king kamatayan. Hanggaman king kamatayan, king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaigit na ing emunano, at dininan na ing lagyong mimigit, karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Yesus, sukat lang siklawod ding sabla, ding karing banwa, ding ketiyato, at ding lalam na ning yato. At ding sablang sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing ginu, king iligaya ning Diyos ipa. Ing amano ning ginu. Salamat kin Diyos.
medyo makaba iya po ing kakatamong ebanghelyo ngeni. Agkatanda ko pong magsakripisyo tang ditak, manatiling makatalakad, kabang pakiramdaman tayo at panamdaman tayo ing kwento, ing pamaylasat, kasakitan, kamatayan, ing ginutang Heso Kristo. Ditakya mo pong sakripisyo ini compared ing delanana ing ginutang Heso Kristo. Pakiramdaman tayo pong matimid at panamdaman sana ining kwento na ing ito. Ing pamaylasa ing ginutang Heso Kristo agpang kang San Lucas. Inyang miras na ing oras, tinuklok kay Jesus king lugal na king lamesa, kambe ring kayang apostol, nga nakarela. Malambat po ng pagnasan, inga kayabe ra kayong mangan, ingapunan ning pamaglagpas, bayo ko dumalan kasakitan. Sasabihan ko kaya kayo, kapilan man na ako pasibayong mangan kanito, hanggang elobos matupad iti, ing kayarian ning Dios. Kinuwane ing kopa at kaibat ng meka pasalamat king Dios, pinyene karela nga na. Tanggapan niya iti, at sulusulwan niyeng inuman. Sasabihan ko kaya kayo king manibat niya ni, na ako minum kaniting katas ning ubas, hanggang datang ing kayariana ning Dios. At kinuwane ing tinape at kaibat ng meka pasalamat king Dios, e miraso na ing tinape at pinyene karela nga na. Itiya ing katawan ko, amiyayin para kaya kayo. Daptan niyo iti, ing kabigaganakan kanako. Makanyan mo naman kaibat ning apunan, pinyene ing kopa at sinabi na, Ing kopang iti, daying bayong kasunduan, kami tatalakad, ing kapamilatan na ning daya kong dumagos, para kaya kayo. Dapot kasulo kay keti, ing magtaksil kanako. Huling Mateo, ing anak ning tao, agpangking biryaning Diyos. Dapot makalunos ni, itang tawong magtaksil kanako. at mikukutanan la nung nino karela ing gawang kataksilan ang Jesus. Linto ing metong apis sasabian karing alagad nung nino karela ing marangal dili. Sinabi ng Jesus karela, Ingari ketiking yatu, paginula karing karelang sasakupan. At ding makikayupayan, mayayawos lang kakaluguran da ring tao. Dapot makanyan king kabilyan yu. Nune ing peka marangal ke kayo, sukat yang maging antimong peka anak dili, at ing pamuntok maging antiyang talasuyo. Nino ing lalong marangal, ing makaluklok king lamesa, o ing susuyo kaya. Siyempre itang makaluklok. Dapot at syuko libutad yu, bilang metong at alasuyo. Menatili kayong kayabe ko karing sablang kapag subukan, adelanan ko. Nung makanano na kong dininan katuliran sumakop ningig ako, makanyan mo naman inggawan kong kasunduan kaya kayo. Mangan kayo at minum kayabe ko, ing kayarian ko, at luklok kayo king trono, bayo lang ukuman ding 12 tribo na ning Israel. Simon, Simon, makiramdam ka. Inawad ng Satanas at may pahintulot, hingi kayong sabla. Subukan na kayo antimonong makananong ing ortelano, sisemen na ing sepo king pale. Dapat penalangin da ka, ing kapilan man, sa lubos milako ing kekang kasalpantayanan. At kabud mi balik kalub kanako, pasik nangan mula ring kekang kapatad. ikibat ya i Pedro, Ginoo, makasadyara kang gamayan, king sukulan, at king kamatayan.
nga ng Jesus. Pedro, tandanan mo iti. Bayo yatulawok ing tatsyo king aldo iti. Makatalo mo na kung ikwang Kanita, kitang ng Jesus karela. Inyang tinubod da kayong alang pitaka, supot o sandalyas. Kaya kulangan kayong nanuman, Narang may kibat Ali kami. dapat ngeni, nga ng Jesus karela. nung ating kayong pitaka o supot, idalaye. Ing ninumang alang espada, kailangan ing pisaline ing balabal na, bayang saling metong. Huling sasabihan ko iti kaya kayo. Sukat matupad ka na ko ing sasabyana ning kasulatan. Mi bilang ya karing kriminal. Huling ing mi sulat tungkol ka na ko. Matutupad na. Nararing alagad Ginu, oreni, ringaduang espada. nga ng may kibat. Managyo na la. Meko laking syudad i Jesus at pintalaking bundok ing Olibo, antimo ing meging kaugalyana. At inukila ring alagad na. Karsda ka rin nga nakarela, Manalangin kayo. Kayo manabo king tukso. dinayuyang bagya karela, sini Claudia at pinalangin nga na. Pa, nung malyari idayo me kakuwiting kopa. Makanyan man aliwaying kaburian ko. Nuneing kaburian mo, ya ing mi pamintuan. Pepakit ya kang Jesus ing meto ngayang hel ibat banwa at pepasik na nga nilub. Uli na ning mabayat a panamdamana. Halo yang menalangin taimtim, tutulo ing pawas na may ngaring dayang papatak ing gabon. Kay ba't nang menalangin, tinikdoya at belikana na ring alagad na. Isna na lang matudtud, uli na ning maraguldang pagal nga nakarela. Bakit matutut kayo? Mibangon kayo at manalangin, kayo manabo king tukso. Magsalita ya pa i Jesus, kanyang dinatang la ring dakalataw, panimuna na la ring taong milagwan Judas, ing metong karing labing adwa. Epitane i Jesus, paneng uman, tapos sinabi ng Jesus, Judas, ipanganyaya me wari ing anak na ning tao, ing kapamilatana ning metong uma. kanyang ikit dering alagad akayabi ng Jesus, ing malilyari, sinabi na, Ginu, panabakan minala. at tebak ne ning metong karela, ing ipos na ning pekapun ding pari, at igpas ne ing balugbog ng wanan. Tapos sinabi ng Jesus, Gusto na, igkila ne ing balugbog na ning ipos, at tepak hayap ne. Kanita sinabi ng Jesus, karing pamuntok da ring pari, ing pamuntok da ring gwardya na ning templo, at karing makatuwa na ning balen, aminta ka rin bareng dakpan. tulisan ko wari, inya dinatang kayong magdalang espada at palo-palo. Tuturo ko waldo-waldo king templo, at atso kayo naman ka rin. Makanyan man eyo ko dekap. Dapat panawon yung ngeni, at ingupaya na ning karalumduman, ya ing matutupad. Dekap de i Jesus, at delare kimbale na ning pekapun ding pari. Tikyaning Pedro dapat makarayo yung bagya. Pekyabe i Pedro karing taong makapadurot kindapog agewara king patyo. Ikit niya karining metong ipos sa babay at pegumasdaning masalese. Kay ba't nga na ning ipos, Kaya niya naman ning taong iti. tapot lingad ng Pedro nga na. Babae, ikeman kakilalang taong sasabihan mo. Kay ba't ring mapila na pinandit, apan sinanin ning metong nga lalaki at nga na kaya, Metong ka naman karelo. tapot pekibat ng Pedro. Abe, magkamali ka. Kay ba't nang milabas ning metong nga oras, peka timid na naman sinabi ning metong alalaking menakit kang Pedro. Talagang kaya beneng Jesus ing taong iti. Uling metong yang Galileo. Tapot pekibat ng Pedro, Abe, kaya kubaling sasabihan mo. kanita mo rin, habang magsalita ya pa, inilawok ya ing tatsyo. Melikid ya ing ginu at tinawene ni Pedro. At haga na ka ng Pedro ing sinabi na ning ginu,
Bayo yat tulawok ing tatsyo, ing aldo iti halingad munakong makatatlo. Inwalya i Pedro at may nangis siyang kapait-payitan. Kabang insultuan deri Jesus at pamalupalwan ing magbante, tikpande lupa at sakare kukot nan ngara. Sige na mo, ulan mo nung ninuing may katod kaya ka. Yayaliwa pang kalapastanganan ing pinyabira kang Jesus. Kanyang masala na, mitipon na ring makatuwanan ning balen, at ing pamuntok na ring pari, at ding talatro ning kautusan. Ding sablang bibilog king Sanhedrin, at inarap de Jesus, king karelang kapulungan ngara. Sabihan mo kaya kami, ika pining Kristo. Ekibat na, Nung sabihan ko, kayo ko rin paniwalan. At nung kutnanda kayo, na kayo man makibat. Dapat manibat ngeni luklukya ing anak ning tao, ing banda ng wanan ning Diyos sa mayupaya. ading sablat kit nande, Nung makanyan, ika pining anak ng Diyos. ekibat na, Di kayo mismo sasabihan nyo, ing ako pinya. sinabi ra, Nano pang katibayan ng kailangan tamo. Kita mo mismo, dimdam tamo, ing sarili ng amano. inalakadya ing mabilog a kapulungan, at delari i Jesus arapan ng Pilato. Pegumpisaning inapag ing dalum laban kang Jesus ngara. Harakap miyo ing taong iti. Susutsutan na rin kabalen mi. At babawal na lang mamayad buwis king emperador. At sasabihan na po, king ya mismo ing Kristo, ingari. Kitang ng Pilato kaya, Ika pining ari daring Hudyo, nga nang may kibat Jesus, Di ka na mismo ing sasabi. nga nang sinabing Pilato, karing pamuntok daring pari at karing tao. wala kong makakita pamikasala na tao. Tapot pinilit ang sasabihan, King kapamilatan na ning turuna, guguluan na laring tawo, king mabilog ga Hudeyo. May gumpisaya ka rin Galileo, at ngeni miras na eketi. kanyang dimdam ng Pilato iti, kitang nanong tao ya Galilea i Jesus. At kanyang abalo ng i Jesus, iba't yaking sakop ng Herodes, paralane ang Herodes ay tsukanita karin Jerusalem. Metulayang emunano i Herodes, kanyang ikit ni i Jesus. Takal na abalitan tungkol kang Jesus at malambat na ng buring akit, paninaya ng akit tawang milagro i Jesus. Kanyang pengot na ning pengot nan, dapat iabita sang mekibat i Jesus. At sula ka rin din pamuntok da rin pari, ading talaturo ning kautusan, ay lang tuknang kimpa magbintang da kang Jesus. Ininsultune at pisunusunong Herodes at ding sundalos na. Pepasuluran deng malay-malan at binalik de kang Pilato. At tingal doita, ikaluguran lang pasibayo re Herodes at Pilato. Uling king may labas, may pagkamuala. Payaws na lang Pilato ring pamuntok na ring pari, ding makatuwanan ng balen, ang ponding tao at sinabi ng karela, Dahil umiyak ka na ako iting tao, king kasalanan na pamanyusot sa tao. Ngeni, king yasat kay king arapan niyo, at ala kong ikit na pamikasalan no, karing bagay susumbong yung. Agyang Herodes, alayang ikit na pamikasalan no, inyape pabalik na kaya katamo. Kaya karampatan, katulan niyang kamatayan, uling alayang kasalanan. Pabarog kayong latiku at kay bat ipabulos ko. walang fiesta na nimpa maglagpus. Kailangan king ipilado, ibulo siyang meto nga preso para karela. Tapot kilis sakdang agnanagnan ding dakalataw. Patenyo ing taong yon, ibulos yo, ibarabas. Mesukulya ibarabas, uli na ning kaguluan amilyari king syudad at uli na ning pamikamate ng tao. Kay Jesus siyang burinas sanang ibulos Pilato, kanya salita yung pasibayo karing tao, dapat kilusak da, Ipakuya king krus, ipakuya king krus. ganang Pilato karela, king katlong ulit, Bakit? Nanong gewa ng marawak? Wala kong akakita sangkan, bayang magdusang kamatayan. Pabarog kayong lati ko, kay bat ipabulos ko. kuneng lalo rang pekakulisak
ing kailangan niyang ipako ni Jesus ing krus at ing karilang kilisak ya ing mig tagumpe. Anya sildak ng Pilato kang Jesus ing atol aadwanda. Pinulos na ing taong mesukol uli na ning pamagulo at pamakamate tao. At nyene i Jesus karela pangawanda ing buridang taptan kaya. Anyang delare i Jesus panipako king krus, akasalubong na ing metong alalaking ibat kimbaryo, ing lagyo na Simon, tao ya Sirene. Pinigil de at pepapusan ing krus ng Simon, kagulutan ng Jesus. Tikyan de ring dakalataw i Jesus, kabilang lareti, ring babaying manangis at managulele uli na. Belikta na lang Jesus at sinabi na karela, Anak ng babae ning Jerusalem, kayo ko tatangisan. Ing tangisan niyo yaing kaya kayong sarili, at ding kaya kayong anak. Tandanan niyo ini. Datang laring aldo, anong nura sa biyanding tao. Kapalad da ring babaeng bawog. Ding kapilan man meng anak, at kapilan man pepasuso. Karing aldo reto sa biyandaring tao karing bundok, may ragsa kayo kaya kami. At karing bundok-bundokan, ambilan niyo kami. Uling nung makanyan ing ararapat da, ing tanaman potang sagiwaya. Nano kaya ing marapat, potang malangiya. at inla naman delang adwang kriminal, panpatendang kayabe ng Jesus. Anyang miras na king lugal amayayawos bungo, pinakure i Jesus king krus. Pinakudala naman ding adwang kriminal, ing metong kimbanda ng wanan, at ing metong kimbanda ng kaili. Kanang Jesus, Ika, patawaran mo la, uling erabalo ing darap tanda. at iparti-partira ing imala na, ing kapamilatanan ng pamibagutan. Makatalakad la ring tao ka rin, at manalbela, kabang pito-yato-yari, ring makatwara, ring hudyo ngara. Linigtas na laring aliwa, paboren yung iligtas ng ngeni ing sarili na. Nung yapin ng Kristo, ing pinili ng Diyos. Pito-yato-yarya naman ding sundalos. Repitan de at alukan mas mayalak ngara. Nung ikapi ng ngari daring Hudyo, iligtas mo ing kaya kang sarili. Deting amano, makasulat la king kabuntukan ng Jesus, itiya ing ari daring Hudyo. Ininsultuan niya naman ning metong karing kriminal ang makabitin kayabe na ngana. Liwawari kay Kristo, iligtas mo yung kaya kang sarili at patinai kami. Tapos sebyanan ning metong akayabe na ngana. Wala na kang takot king Diyos, ing parusang tinggap mo, kapareho nening kayo. At ulit para kaya kato, ing magdusang anti kaniti, uli na ning depat ang marawak. Dapat ing taong iti, alay ang bitasang depat na marawak. At kay ba't sinabi na kang Jesus, Jesus, emo ko sana kakalingwan, kot ang datang naka, kaya kang kayarian. na ng Jesus kaya, Ing katutuan sasabihan ko kaya ka, ngeni mo rin akayabera ka king paraiso. Anyang mag-aalas 12 na ning ugto, may ralumdum king mabilog a bansa, hangga king alas 3 na ninggat panapon. Mila koya sala ingaldo, may gabakya king libutad ing kortina ning templo, at nga nang kinulisak masikan Jesus, Igpa, karing gamat mo, panabilin ke ing kanakong ng espiritu. kay patang sinabi iti, may patadya, inawa. Sikrod tapos sa ing parangal, ing kamatayan na, tinutang Yesu Kristo. Inyang ikit na ning kapitanda, ing sundalos ing milyari, pinuri ni ing Diyos na Tunay yaping alang kasalanan ng tao. ikit na ring tao makatipon manalbe ka rin ing milyaring iti. At pinuri lang durugdugan dala ring salura. Ing sablang kakilala ng Jesus, pati
tinaring babaeng tinuki kaya manibat Galilea, kakatalakad lang binang marayo, ikita sablang bage itiari. Ating metong alalaking milagwan Jose, Tauya Arimatea, ating metong karing palen naning Hudyo, mayapya at gagalangan nala de ring tao. Kabilang niya karing manaya kimpanyatang na ning kayarianan ning Dios. Ang yaman membro na ning Sanhedrin, iya sangayon king desisyon da dapat tepat kang Jesus. Pintala ni Ipelato at inyawad ni imbangke ng Jesus. Kanyang kildas na imbangke, pinalot ni king ulasalinen at binili ni king kutkutan, alinukib kimbato, pabitas ang may gamit. Aldo, biyernes kanita at malapit nang magumpisa Sabat. Tinukila kang Jesus ding babaeng talatuki ng Jesus manibat Galilea at ikida impikot putana pati na impangabili na karin imbangke ng Jesus. Kay Batnanita, inulila at migsadyang pabanglo at laro para imbangke na. Migpay nawala kingaldo ning Sabat antimo ingiyutos ning kautusan. Lukluk tapo at makiramdam king homilyo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumunandili pa salamatan talapure magaling masa kaya bek. Ini po yung kumuna sabi assignment ko. Nakalta po oras at panahon libre. Karat ng Kapateldo, Webes Santo, Viernes Santo, Sabado de Gloria. Subukan niya pong basan personal, kwento na ng sakitan. Mga kumbibya, ipon kayo ikayong pamilya, basan niya po tumaknan ng binasa. At pwede siguro niya mag-monitor, pangalan ng Jesus, dalawang parte, basan niya. At habang babasa niya, maramdaman niyo talagang atasan. Sabihin ko po, higit ko na yung atong pulong banuang babasan at andat basan paiwasan at kilgam sepitan. Subukan niyo po kawan. Pakuya diya mo po ing humilyat apa ni ing metong pong kukutang ko sarili ko kapit. Ano kaya ingatsyuking ginu? Ano yung klaseng pangatao at api patana itanggang kasakitan paranas da kaya. Tandaan niyo po anyang milyari iti, what Diyos siya ing ginu, pero tao yan naman lubos. Manamdaman, susukalub, lulungkot, manasakit, at agsakit. So, penamdaman nangan ining kasakitan, binugada kaya. Ano yung klaseng tao ing gino? Ot api patana, dakal, aksakitan, at pakahabang oras po, delana ng kasakitan. Emo pang mga pakuking krusing delana na, ay talagang piglibakte, pinyagapte, penumbukte, pemaldakte, talagang pinatikude, ignorande, ininsultude, pikarinede. Paloy po kanita ing parusang may pako krus, ing talagang gagawan da, lubas siya. Ipako deng alangmalan ing krus ing kriminal, ayabe king parusa ing mipakarineya harapan ring tao. Makanyan ding pinako i Jesus ang tingkat mga kriminal, lubas siya at alangmalan.
tamo mo pong Katoliko, mainit, matayang ito, matela, higpit. Pero ang apako na Diyos, marusak, ba siya? So nanong angataw na ning Ginoo, o batag yun ang delanan? Mumuna, bayo milyarin, balo na, dimdam ne, kalugurane, ipa. Kanyang kimbundok, may ramdaming metong aswala, iba't tiga nga na ning Diyos, ikaing anak ko, kaluguran da ka. At ing lugod ay tayang minyad sad kaya, panang api bata ining kasakitan. At uli na ning lugod na kingipa, uli na ning lugod na kekatamo, at yun ang api bata. Lupa da pureng nakalataw mikyabik rally na pa rin Robinson. E bayan ko po, kyabik. Isipan ko rin, o ba ting tao nga rin ni api batada, ting makabang oras lalakad la, kalibat panugtuan, makatalakad la, hanggang gat panapon, hanggang alas 3, hanggang alas 4, Kentucky stage, at alas 4 hanggang alas 10, yung programa, eke linukluk, eke man mimi, eke man... Baka na doon ang api ba ring tao ita, pilan oras po itang makatalakad na, may gitaan na oras makatalakad la ka rin. At niya magsalita na rin senador, tening mag-organize mamaws na medic, takala rin mga bunsol, ketang arap, kuling siksikan, mapali, at ela palinukluk siguro. Ako po ekwapi bata, talagang linukluk na ako mo kung dalan. Pigsandal ko king meto nga bakal at kalandalanan da ko rin takalataw. Pero api bata ito, pilan oras ito, asad-sad mi, may gite kanong adwang dalan alibo ka tao. At sasabing alilaman, operen nyo lang. Ikit ko, aranasan na ring map. Ano kakal, ano kakabay sa shoot. Pero isad-sad makalakad, anong dahilan? Ako naman po nga. Huling baluda, kaluguran na lang, ining kandidato, kukulisak. Huling baluda, kaluguran de, ining kakilabada. Huling atin lang panalakaran. Uling atin lang tatalnan king pusura. Uling atin lang panuwalan. Yang minyad sa karela kita. Tumakanano kang Jesus, ang minyad sa kaya, at inyang panuwalan, tatalnan na ing lugod na ningipa. At inyang panalakaran mo naman, lugod ka rin ka parang tao, lunos ka rin egana-gana. Yang mitulak, minyad sa kita. Kaya mo naman, yung mitulak, minyad sa taong pagkali ng atin pong metong kasabihan, if you know every why, you will endure any how. Kung palo mo, bakit magsakit, at yung dalan, mas tanong sakit. Paluda po rin pengari ni, pagsakripisyo la, pibatandeng ega-na-gana, palang ating ipakan, palang ating apag-aral. Paluda rin OFW, tamo ini, kung talaga nga liwang bansa, malungkot ka rin, kawan nila ka rin familia, iisan da ita, pilan banwa, palang ating yuling kinabukasan para huling balo tamo para nano, tamo, maski ano. Abanggit ko na po at kanita po itong daralan po sakit. Agad pong kukutang kinga po, Ginoo, bakit? Bakit? Tigpari na ako, bakit ko pa magkasakit pa kayo? Bakit ko pa makaranas pa? Pero apansin ko po, abang kukutang kung bakit, lalong babayat. Lalong babayat yung sitwasyon. May biyasa ko
aralan sa Ginoo para nanoy sa san palo para anuya sa kita mo pong Pilipino pati pabatata mo. Kaya liwang kasakitan ng tinasantana, kaharap, tubo, ay asal sa tamo. Kaya liwan ng kasakitan, martial law, anyang panahon ng Marcos, 20 years, ay ba't ng Gloria, another, kapano duwang term ng Gloria. Ate ba tamo? Asal sa tamo. Pero, ito rin, huling ang i sa lupa na ning ginong dinalan da kala sakit kita mo man panalangin tamo sana kapamilatan itong malyaldo kita mo man kalakad tang si payo kamay ibalik kay Jesus sinubiyang kanyang minuliyang si payo kanyang pa agad-agad sa lubunganin ni pa at may biglaya ingi pa at Jesu Kristo at ne karakal sugat at ne karakal galos at ne karakal kaliwang itsurang talagang sakitan de pero siya ingi pa ano inganak anak ang milyari kaya ang gewadaring tao kaya ka o ba't karakal mo sugat may sabihan mo na mo kanako nga naning pa. Ano yung peka masakit diling sugat pinyedak yan? Ano yung peka matinding diling sugat pinyedak yan? Kitang pinakuda ka king cross, kitang pikatikuda ka, kitang pinatong daing koronang soksok mo. Ano yung peka masakit diling sugat tinasan mo? Nawin na ka sus, pa, pa, sa diling sugat. Papin, uma, diling sugat. Tinasan papin, uman. Uma, how will it was. Yabe tala po ka rin panalangin tamo. Ring kapatatamong mag-wedding anniversary, ni Ralph at Jenaline Samonte. Ring kapatatamong mag-birthday, ni Codenel Sigua, Agnes David, Aminita Ocampo, Emilu Giacomo, Angelita Huang, Anisha Del Nagales, Felipa at Renato Mendoza. Para king kapasalmatan da ring Mirabilia Day Choir, ikarelang 21st anniversary, kayo oras po para king payapan ng pamaglakbeng Dante at Myra Roque, para king kapatatamong masakit, ni Marites Ducot, ni Irma, ni Torig Mendoza, para king kaladwara Reencarnacion Villanueva, Medalia Villanis, Nicolas Sr., Emerenciana, Nicolas Jr., Crisanto at Catalino Manalang. At para po ka ring sariltang intensyon at para intensyon na pansatamong magsadya darat alat. O Diyos, ay kami
Dinan mo keng etagan at kapibabatan para parinyaliwang kapagsubukan daralanan mi. At kaya benang Jesus, kami man sana, alakad kami pangasubling me, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoo iting dawan karinggamat mo. Tingi kapuri at ikaligaya ng kayan lagyo. Ting kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ko'y paming miglalang, gawa na kesa ng kalugod-lugod kaya ka, ing pamaylasan at kamatayan Jesus sa bugtong mo anak, ang mabibi at magari, manggaman king alanganga, Amen. king ginumanatili akya kayongan, At kaya kaan isipan timurin. niya at luguran ng Diyos. Isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ang pasalamatan na kamparati o ipak kapamilatan ng Kristong Ginumi. Istat man alaying kasalanan, inamin na ing kasalanan mi. Istat man malinis siya, tinggap na ing kamatayan, panikabos na kami. Uli nita, kumedering sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta.
Diyos, kay kami, tutukang banal at puriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Karaon mila keka dating tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, pandeti, malyari lang katawan at daya ing ginuming Jesu Kristo. Pan kanita, adaon mi keka, ing pikalubko kami. Ketang benging bayo yamate, habang kasulo na la rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinapi. Salamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyain ka na kong katawan, amidawon para kayo. Pakanyan mo naman kay bat na ning hapunan, maning kalis. Si bayang pepasalamat ka ka. Pinyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para ka rin sablang tao. Panketa, ipatawaran la ring kasalanan. Tapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Kaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag yung misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit kang dulang, at man mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Pinualakang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ting kaya kaming makatuwa, at ting kaya kaming miyang obye. Kanakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Kanakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ating sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at pakakalolo. Maglapo kaming kapurian, o tangakakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Jesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, ingalangang ini ponting meto nga familia, at iabi tamong may panalangin king Diyos, kari nga manong ikwana kaya katamo king Ginoo. Itangan po. Kami atyupan wa isamba niya ing lagyo mo at angke kami ing kayarian mo ipamintuaning loob mo et isulip antipanwa ipamintuaning loob mo.
kanan mi, King Aldo Aldo, Yemuke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami. Ding salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu kepay sa wulking tukso. Nune ikabos king marok, emu kepay sa wulking tukso. Nune ikabos king marok, ibami, Kabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, panahon mi, panking kaso paning kaya kang pakalulo, parati kaming may kabus king kasalanan, at piligtas king sablang kaligaligan, habang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayo payon, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, king kapayapan lalakwan ko kaya kayo, king kakong kapayapan, pabya ko kaya kayo. Kaya mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nung nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alangangga, Amen. king kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya ka antimurin. Matula tayo pong ibiyangin ng kapayapan ng Kristo. Met kapayapan po kaya kayongan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yato, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap ing Ginoo. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ko. Dapat yagkis may nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan hinggil kayong daratang Amalyaldo. Agkatanda ko po magumpisa bukas Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. At inta mo pong recollection ng pong misa palang 5:30 ninggat panapon. At inta mo pong kumbiradong pari karetang at lungaldo nga reta kung no ka rin magmisa kay ba't mamiyang recollection ilub na puning homilia. Agkatan ko lalong-lalo na ring miyaliwang organisasyon pati ring CPC tumagon na po karating at lungaldong misa ang pong recollection. Ito pong mumunangaldo, bukas po, ing mantabe king misa, po mag-offer, ilapin din San Juan Bautista, Santa Ursula, PNP, HESED, El Shaddai, CWL, Legion of Mary, Gawad Kalinga, Villa Santiago, ASAP, Samji, Altar Servers, Ampopo Ring Cemetery Board. Palang 5:30 po ninggat panapon, ing misa, kilub na reting Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Ing Huwebes Santo po, agkatanda na ko man, atad dakita niya ing Cordero alas 3 ninggat panapon, kay ba't magumpisa po ing misa ning tauling hapunan ning Ginoo alas 4 ninggat panapon. Kini po tennis court ing misa kanita. Impong pamanaliwa kaniting tauling hapunan ning Ginoo, aliwa mo ring apostol ilang magtauling hapunan. Kayabe tangan po.
tinandakongan tinape at inyan ditak palaman, kay bat itamuan, at naglantamong makyabe, keng tauling kapunan naning Ginoo. Pasalamatan ko po retang memies pam kaya kayo, sapat no po reng ikalubda, at dakal salamat po kaya kayungan. Kay bat nanita, ituloy ing vigilia para king Santissimo, hanggang alas 12 po ing vigilia tamo. Kaya po palang Miyerkules at intang procession, Miyerkules ning gat panapon, ang pong Biyernes Santo ning bengi. Habang librita mo po at level 1 po ing kaikeng AITF at intamo pong procession. Pero kabud ating midinan COVID kaya katamo at mediclare yung level 2 alapong procession. Kanya lawen tapa mo po. Basta't level 1 tamo, alang mika ko COVID, then go in procession. Nung ali, alapong procession. Nung number 2, level 2, alapong procession. Kay bat Biyernes Santo, alas 4 po ning ganingaldo, agatanda kayo ing dalanan ning krus, magumpisay po keti pisamban, tumurtya karing mialiwang baryo, kay bat mayari kem pisamban ing dalan ning krus tamo. Alas 4 ning ganingaldo, panimunan da po ring EMDC. Alawunan ning gat panapon, ing pamagunam karing tauling amano na ning Ginoo. 7 last word, alawunan ning gat panapon, yan naman babay, ilang mamie pamigunam kaya katamo po. Kay bat alas 3, ing pamamugi king krus, kay bat makabang procession, kay bat naning liturhiya, ing Biyernes Santo. Sabado de Gloria po, ing salubong tamo, maganap yang alas 7 nimbengi, kini po king tennis court. Ikadrama ning salubong, kay bat na po ning misa, at aliwaya mo naman po ini. Kay bat nanita, itang ganingaldo ning ang subling mebye, agatanda ko po king metong salubong procession ning salubong, alas 5 ning ganingaldo, and then magmisa tamo pong alas 6, kay bat itang dating misa, alas 9, ampong alas 5:30. Itang misang alas 9, mamiyake pong dita kapamangan karinggang nakasimba, po egg hunting. Tumane po ito. Basta dita kapamangan, Easter goodies po karing nakasimba, itang Easter Sunday. Easter Monday, agkatandakongan po. King kapag masusyan, king fiesta ng San Jose. Easter Monday, nung nukarindenggang lalaking alwagi tamo, agatan ko po, maniblas kong maputi, kay bat simba tamo, itang 5:30 ing kat panapon. So, deta mo po, at dakal pong salamat, kim pamantabe yung ngeni, dakal salamat po karinggang sinaw, bang kanita maging masantinging liturhiya tamo ngeni, at maya pabengi po, kaya kayo talakad ta po, para kintauling panalangin. Para karing sablatang intensyon, Papo Maria, mit mo kaking grasya, king Ginong Diyos sa Tiyokeka. Wan ka karing sablang babay, tuwan niya panamanin boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. At ini po ing simpita mong assignment ngening bengi. Pauliyo po bale, umanyong mayumo at matimyas at sweet, umanyong masalese, ing asawa yu, di ingkong yu, di lola yu, di Dario, di papa yu, ring wali yu, den kapatid yu, ampon ding aso yu. Pan kanita, elakikyak, kapait-paitan. Okay? Umanyo pong manyaman, ing katubalay yu. Ito mo po. At happy anniversary, ring kakatamong Mirabilia Day Choir. Palakpakan tala po, ring choir tamo. Thank you very much. Ating Ginoo, manatili kaya kayungan, At kaya ka, Timuri. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Ingib pa, kuning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, kumaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pa, abak bengi po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po.